بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى شيخ مقتدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم салаваттар болсын. Кышты момун мусулмандарга ибадат кылуучу bir вакыт кылып, ибадаттарды берекелүү кылып, вакытты узун кылган Аллах Таала шексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул ибадатка бизди кызыктырып, кайсы бир мүмкүнчүлүк болсо ибадат кылгыла деген пайгамбарыбыз мына ушул кыш мезгилинде ибадат кылууга чоң бир мүмкүнчүлүк. Аллах Таала ушул кыш мезгилинде жакшы ибадат кылып, иманыбызды көтөрүп, сабагыбызды угуп, жок дегенде эки намазыбызды жамаат менен окуп кетишти баарыбызга насип этсин. Себеби сабакка келген инсан шам менен куптанды сөзсүз түрдө жамаат менен окуп кетет. Аллах Таала баарыңыздан ыраазы болсун. Бүгүнкү сабагыбыз өткөндө Али Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхунун өмүр баянын окуганбыз. Негизинен ал кишинин өмүр баянын окуйбуз десек, убакыт жетпейт. Ушунчалык көп. Себеби ал киши Куфага барып канча эмгек кылган, анын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мактап айткан, даңктап айткан сөздөрүн айтып отурсак түгөнбөйт. Бирок кээ бирлерине токтолуп, эми андан кийинки да сахабалар 1500 сахаба бар да, биз анын баардыгын окубасак дагы колубуздан келишинче Куфага барып, Куфа элин илим менен сугарган пайгамбарыбыздын жылдыздай болгон сахабалардын өмүр баянын изилдеп, Куфа эли кандай илимге ээ болгон, кандай хадисти билген, мына ошолор жөнүндө токтолуп атабыз. Бүгүн иншалла сиздер менен ошол Куфага барган сахабалардын сап башында бүтүндөй момундардын сүймөнчүлүгүнө татыган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык жакшы көргөн инсан бул Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхунун өмүр баяны. Имам Али радиаллаху анху халифалыкты Мадинадан Куфага көчүргөн. Бурда сабактарыбызда айттык, эмне себептен Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху халифалыкты борборду Мединадан Куфага көчүргөн. 36-жылы хижраттын халифалык Мединадан Куфага көчкөн. Ошол мезгилде Куфа илимге толгон, алымдар болгон, сахабалардын эң көбү, Мадинада эч ким калган эмес. Башкача айтканда, айтпасаңдар Мадинада эч ким калбасанда кимдер жашап аткан деп. Жок, сахабалардан бар, алым сахабалардын көпчүлүгү дээрлик бардыгы Куфага кеткен. Максат ошол. Эмне себептен Мадинада алымдар калбай калган, баягы bir tabiindin Madinaga барып дуа кылып, мен bir салих инсанга жолугайын деп Абу Хурайрага жолукканда айтпады беле, бардык алымдар силерди го Куфада эмне келдиң бияка деп. Сахабалардын алымдары, муштахидтери Куфага кеткен. Эми Куфанын тарыхын кайра айтып атабыз. Себеби адамдардын арасында Куфа жөнөкөй эле bir айыл, жөнөкөй эле bir карапайым жер, ал жерге илим жеткен эмес, хадис жеткен эмес. Абу Ханифа ошол жерде чоңойгон, эч жака чыккан эмес, анан илим алган эмес, илимди өзүнүн ою менен айтты деген нерселерге адамдарга bir кеңирээк маалымат берели деп ушул сабактарды уюштуруп атабыз. Куфа ушундай шаар болгон, ал жерден араб тилиндеги эң чоң эки медресе, Мадрасатул Куфа, Мадрасатул Басра Ирактан чыккан. Араб тилиндеги эң чоң эки медресе. Араб тилин билем деген адам Куфа медресесин карайт. Куфа, анан Басра медресесин карайт. Араб тилдеги туура сүйлөйм деген инсан. Имам Сибавай рахматуллах алейхи дагы ошол фарисилерден, араб тилин негиздөөчүлөрдөн. Ошонун китап деген китебинде басыралыктар мындай деди, куфалыктар мындай деди. Аякта бардыгы ажамдар болсо, араб жок болсо, Куфадагы ошол эки медресе тил араб тилинде кантип ал жерге негизделип калды. Демек ошол жерге барган сахабалар бар, табииндер, арабтар, илим өрчүгөн. Ошон үчүн ошол жерде
Arap tilindegi эң чоң эки медресе ошол жерде негизделип атат. Куфа илимдин очогу. Андан дагы айтканбыз, шиялар да ошол жерден чыккан. Хавариждер да ошол жерден чыккан. Бардык фирак, жанагы адашкан фиркалар да ошол жерден чыккан. Эмнеге? Илим өнүгүп аткан жерлерде болот да, бүт нерсе. Мисалы үчүн Хизбут Тахрир азыр алайдын бир чекесинде айылда барбы? Жок да якта. Борборлордо. Демек кайсыл жерде илим өнүгүп аткан жерде ошондой фирка, демек илим ошол жерде өнүгүп атат деген сөз. Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху халифалыкты Куфага көчүрдү 36-хижратта. Куфага барганда ушу эки маселе бар. Шуну дагы айта кетелин, кийин дагы биздин жана эмне хейтерлер дей беле, ошолар дагы бир нерсени айтпасын. Имам Ас-Сарахси рахматуллахи алейхи өзүнүн Мабсут китебинде Али ибн Аби Талибтин Куфага келүү тарыхын айтып атканда, Али ибн Аби Талиб Куфага барганда Абдуллах ибн Мас'уд өзүнүн шакирттерине айтты, момундардын халифасы келе жатат, тосуп чыккыла дегенде бүтүндөй Куфанын жолу алым менен толгон. Анда Али ибн Аби Талиб келип, Аллах Таала өзү рахматына алсын, Ибн Абд, Абдуллах ибн Мас'уд бул шаарды илимге толтуруптур деген сөз бар го. Ошону имам Сарахси рахимахуллаху таала Мабсут китебинде риваят кылып атканда, Абдуллах ибн Мас'уд айтты шакирттерине дейт да. Башка риваяттарда, хадис китептерине, башка китептерде Абдуллах ибн Мас'уд бул дүйнөнү өткөндөн кийин Али ибн Аби Талиб Куфага барган. Эми тарых немелерине кичине нары бери болот. Аны бир кармап, боктон тиле тапкандай деп ошону кармап мына дебе. Башка риваяттарда бар. Али ибн Аби Талиб барган мезгилде 36-жылда барды. Абдуллах ибн Мас'уд 34 өлдү, 32 өлдүбү? Мадинага барып, Мадинада Бақи көрүстөрүнө коюлган. Осман радиаллаху анху, мен эгер адашпасам, эмне кылган? Жаназасын окуган. Андан кийин Усман радиаллаху анху шейит болгондон кийин анан Али ибн Аби Талиб халифа болуп, анан халифаны Куфага көчүрүп атат. Эми ушундай бирөөлөр окуп калып анан кийин сен мындай деп атасыңар деген сөз болбосун. Эми Мабсутта ушундай деп кабар берилген. Мүмкүн тарых маселесинде, же болсо табир кылып атканда, же болсо имам Сарахси кудуктун ичинен айтып атканда, шакирттери тумтуп жазып атканда мүмкүн нары бери бир сөз, эки сөз бери нары бери болгондур. Бирок чындыгында Али ибн Аби Талиб Абдуллах ибн Мас'уд бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Куфага барган. Ошон үчүн Аллах Таала рахматын алсын деп дуа кылганда ошондон Али радиаллаху анху бул дүйнөдөн өткөн, бул шаарды илимге толтуруптур деген. Эми ошол Умар ибн Хаттабтын мезгилинде эле бүтүндөй сахабалар Абдуллах ибн Мас'уд менен Куфага барып, ошол жакта 1500 сахабанын өмүр баянын китептерде мындай кара сөз эмес, китептерден эсептеп бересиң да, мындай алымдардын сөздөрү менен. Али ибн Аби Талиб рахматуллахи радиаллаху анху Куфага барды. Куфага барып, Куфада абалды көрдү, илимге толгон ал шаар. Куфага барып Али ибн Аби Талиб комнатасына кирип кетти? Жок. Куфага баргандан кийин Али ибн Аби Талиб айыл көчөмө-көчө жүрүп илим берген, мечитте илим берген. Али ибн Аби Талиб бул дүйнөдөн өткөнгө чейин Куфа элин илим менен камсыз кылган. Себеби халифа илгери халифалар адамдардын аралашып, адамдарга илим берип, ошолордун арасында болгон. Ошол Али ибн Аби Талибтин өмүр баянына токтолобуз, анын кадыр баркы канчалыктан келди. Чындыгында Али ибн Аби Талиб эң биринчи иманга келгендердин бирөөсү. Жаштардан эң биринчи исламга келген Али ибн Аби Талиб. 8 же 10 жашында иманга келген. Хадижа энебизден кийин эле, Аллаху алам, эгер мен адашпасам. Ошого Али ибн Аби Талибтин бизде эки медресе бар. Бирөөсү Ахлут Ташайю, шиялар, анан биягында Ан-Насиби дегендер бар.
Şiyalar Ali ibn Abi Talib'ti şunçal жақшы көрүp Кудайга чейин чыгарып ишкен. Bu Şiyalardan ahli sünneler de var. Ali'ni жақшы көргөн, бардыгыбыз Ali'ni жақшы көрөбүz misal. Бирок шариаттын чегинде аны өзүнүн даражасынан көтөрүп Кудай даражага көтөрбөйбүз. Ali ibn Abi Talib'ti чын жүрөгүбүздөн жақшы көрөбүз. Урматтайбыз, атын чыкканда ага дуа кылабыз. Бирок Şiyalar бар, алар чектен ашып кетишкен. Ошонун эле каршысында An-Nasibi, An-Nawasib, жабаса Насибилер бар. Алар Ali ibn Abi Talib'ти жаман көргөндөр. Мусулмандар. Эми бул ислам тарыхындагы эки ушундай нерсе ушул азыркы күнгө чейин таасир берип келет да. Шиялар тиги жакты сөгөт, Насибилер Ali ibn Abi Talib жана башканы жакшы көргөндөргө мындай жакшы эмес сөздөрүн айтат. Ошого алымдар İbn Teymiyani Allah Taala аны geçirgen bolsun Nasibilerden de eseptegen. Ali ibn Abi Talib'e жақшы эмес сөздөрдү айткан. Ошон үчүн Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah aleyhi өзүнүн Durarul Kamina деген китебинде ушундай деп айтат. Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari деген Sahih Bukhari'ge şarh жазган Ibn Hajar al-Asqalani Şafii чоң алым. Ошон Ad-Durarul Kamina деген китеби бар. Менде эски басмасы бар. Азыркы мезгилге чейин Durarul Kamina жақшы басма менен жарыкка чыга элек. Эмнеге чыга элек? Себеби жана туугандар Ibn Hajar al-Asqalani'дин бардык китебин басып чыгышкан. Жада калса Ibn Hajar al-Asqalani Fathul Bari китебиндеги акыйда маселелерине өзлөрүнө туура келбеген атайын китептер жазган. Ibn Hajar бул жерде ката кеткен, туурасы бул да өзлөрүнүн акыйдасын. Бирок Ibn Hajar'dın Fathul Bari kitabını hiç kim boş kala albaydı. Себеби hadis iliminde en çoğun alım. Anın başka kitapları, mesela Nuhabul Afkar, anan Nuzhatun Nazar деген kitapları var. Andan hadis menen elek bolgan adam boş kala albaydı. Lisanul Mizan, Usud el-Temi İsaba fi Temiz Sahaba, sahabaların ömür bayan жазылган бардык китебин туугандар басышкан. Бардыгы жакшы басмалар менен чыгып пайдаланат. Бир гана Durarul Kamina китебин баспайт эч жерде. Себеби ал жерде Ibn Teymiyya жөнүндө мындай адилеттүү сөздөрдү айткан. Ошон үчүн баспайт ал китепти. Себеби китеп баскан, китеп менен алектенип китептер тахкык кылгандар көбүнчө ошол жамааттардан. Хадис китептерине. Durarul Kamina азыркы мезгилге чейин жакшы басма менен чыга элек. Менде eski basması var. Ошол жерде айтат, Ali ibn Abi Talib жөнүндө жакшы сөз айтпагандыктан алымдар аны Nasibi деп айыптаган Ibn Teymiyya. Nasibi деген нерсе Ali ibn Abi Talib'tin кадырын түшүрүп жакшы сөз сүйлөбөгөндөр айтылат. Ошо Durarul Kamina'da айтат, Ibn Teymiyya Şiyalarga рат берем деп жатып, Ali ibn Abi Talib'tin кадырын түшүрүп салган дейт. Жакшы эмес, ылайык эмес сөздөр айткан. Ibn Hajar al-Asqalani. Ошол жерде айтат да İbn Teymiyyanın bir sözünü alып кетет. Ali ibn Abi Talib aslama sabiyan. Ali ibn Abi Talib жаш мезгилинде иманга келген. Жаш балдардын иманында шек бар деген. Мына ушул сөзүн адамдар Nasibi деген Ali ibn Abi Talib'tin кадырын түшүрүп атат деген. Ali ibn Abi Talib чындыгында жаш мезгилинде 8-9 жашында биринчиден болуп исламды кабыл алган. Ошондон бери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө тарбияланган. Пайгамбарыбыздын жанында тамак ичип, пайгамбарыбыздын дем алган абасы менен дем алып, жанында пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөнгө чейин жанында болгон. Бүтүндөй илимин Ali ibn Abi Talib алган. Ошо Ali ibn Abi Talib Куфага барып илим таркаткан. Биздин негизги булактарыбыз чоң сахабаларды айтып атпайбызбы? Абдулла ибн Мас'уд, Ali ibn Abi Talib бардык Ханафи фикhtын тамыры мына ушул жерде. Ал 4-чү халифа болуп шайланган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хулафа Рашидин жөнүндө эмне деди? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran. Пайгамбарыбыз айтты, менден кийин силер эгер көбүрөөк жашап калсаңар, көрөсүңөр өтө талаш тартыштар болот деген. Себеби пайгамбарыбыздан алыстаган сайын талаш тартыш көбөйөт. Себеби пайгамбарыбыздан алыстаган сайын адамдардын иманы алсыздап баштайт.
Пайгамбарыбыздан алыстаган сайын күмөндөр көбөйөт. Пайгамбарыбыздан алыстаган сайын пайгамбарыбыздын хадисин жеткизген чынжырча узарып бара берет. Узарган сайын пайгамбарыбыздын айткан сөзү так даана тек акыркы чынжырчага жеткенге чейин күмөндөр башталат. Ошон үчүн биздин динибиз, биздин мазхабыбыз пайгамбарыбыз менен бир же эки адамдан кийин эле байланууда чынжырча. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи табиинден алды, сахабадан алды, эки адам. Хатта сахабадан риваят кылгандыгы боюнча да биздер маалыматтар бар. Мухаддистер буну кабыл албай, Али ибн Абу Ханифа рахматуллахи алейхи сахабаларды көргөн бирок риваят кылган эмес деди. Бул мухаддистердин пикири. Фукахалардын пикиринде ооба 7 хадисте сахабалардын риваят кылгандыгы бар. Демек, пайгамбарыбыз менен Абу Ханифа ортосунда бир адам, болсо эки адам, үч адам. Ошон үчүн эмне? Мен яиш минкум фасайара ихтилафан касиран. Азыр ушундай ихтилаф талаш тартышты көрүп атабызбы? Пайгамбарыбыздан алыстадык. Ошон үчүн пайгамбарыбызга жакын, пайгамбарыбыздын заманына жакын, пайгамбарыбыз барктаган, пайгамбарыбыз мактаган коомдогу түзүлгөн система Ханафи мазхабы карап атат. Табииндер мезгилинде, кибары табииндердин мезгилинде бышып жетилип, чоң табииндердин мезгилинде, Абу Ханифанын мезгилинде эрежеге салынган мазхабты карманып атабыз. Фа алейкум бис суннати. Пайгамбарыбыз айтат, ошол мезгилде, алыстап кеткен мезгилде, фа алейкум бис суннати, менин сүннөтүм бекем кармагыла деди. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармоо, пайгамбарыбыздан риваят кылынган эле хадистерди бекем кармоо менен болбойт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармоо, пайгамбарыбыздын кайсы сүннөтү насих, кайсы сүннөтү мансух, кайсынын өкүмү кеткен, кайсынын өкүмү кетелек, кайсыга үммөт ижма болгон, кайсыга амал кылынган, кайсыга амал кылбаган, мына ошол сүннөттү кармаш керек. Пайгамбарыбыздын эки сүннөтү бар. Исламдын башында болгон кээ бир сүннөттөр бар, өкүмү кеткен. Пайгамбарыбыздын акыркы жашоосунда кылган сүннөттөр бар, ошол бизге негизги нерсе. Себеби мурдагылардын өкүмү кеткен. Ошон үчүн мен айтам да, пайгамбарыбыздын акыркы амалдарын Абдулла ибн Мас'уд менен Али ибн Аби Талибтер Куфага жеткизди. Ал эми риваяттагы пайгамбарыбыздын намазын, пайгамбарыбыздын хадисин, пайгамбарыбыздын абалын, пайгамбарыбыздын тамак жегенин, пайгамбарыбыздын жүргөнүн риваят кылган бул риваят. Ал риваят качан риваят кылынган эч ким баяндап бербейт. Аны фукахалар баяндап берет. Кайсы бир хадисте фукахалар Абу Ханифа албаган болсо, демек ал исламдын башында болгон. Ага далилдерибиз бар. Көбүктөр хадис сахих болсо эле биз алабыз дейт. Биз хадис сахих эле болсо эмес, пайгамбарыбыздын кайсыл сөзүнө амал кылынган сүннөтүн алабыз. Аны сахабалар амал кылып, пайгамбарыбыз өткөндөн Куфага апарып, мына ушундай пайгамбарыбыздын намазы, мына ушундай пайгамбарыбыздын ажылыгы, пайгамбарыбыздын орозосу мынандай деп көргөзүп бергенде эрежеге жазып койдук, болду. Абу Ханифа. Башка адамдар пайгамбарыбыздан келген имиш-имиштерди, хадистерди, риваяттарды угуп, анан ошондон фиктерди жазып өзлөрүнүн түшүнүгүн кылып атат. Сенин түшүнүгүң Сахих Бухариде окуп, сенин бир маселени түшүнгөн болсоң, Абу Ханифанын түшүнүгү сенин түшүнүңдөн жогору турат. Сен ал хадисти окуп бир нерсени түшүнгөн болсоң, Абу Ханифа хадис окуп башка нерсени түшүнгөн. Ал хадисти имам Бухари сахих деген болсо, Абу Ханифанын даиф деген болушу мүмкүн. Себеби канчалык пайгамбарыбызга жакын болгон сайын алардын иманы да бекем, алардын илими да көп, алардын такыбалыгы да көп. Пайгамбарыбыздын хадисинде эле. Силер менден кийин бир аз алыстагандан кийин көрүп баштайсыңар дейт. Анан таң каласың да, Абу Ханифа билген эмес, мен билем дейт азыркы замандагылар. Же болсо ушул 100 жылдыкта. Абу Ханифа билбейт дейт, биз билебиз дейт. Пайгамбарыбыз айтат, менин 3 эң жакшы заман менин заманым, андан кийинки деп 3 эле заманга пайгамбарыбыз кепилдик берип атат. Сен кайсы замандасың азыр? Ошо 3 замандын ичинде Абу Ханифа бар. Ибрахим Нахаи бар, Аркамат ибн Кайс бар. Ошолор сахабалардан алып бышырган, Абу Ханифа эрежеге жазды ошону. Бышкан тамакты табагыңа салып берди. Фа алейкум бис суннати, мен сүннөтүмдү бекем кармагыла, ва суннату хулафа ар-рашидин ал-махдиин. Андан кийин туура жолдогу хулафа мен орун басарларымды,
erçigile dedi. Oşoga Abu Hanife ereje koydu. Kur'an'dan sünnetten alabız. Sünnetten de Hulefai Raşidin rivayet kılganlar başka sünnetlerden jogorı turadi. Umar ibn Hattab bir neseni bolot dese, başka sahaba bolboyt dese, Umar ibn Hattab'ın hadisini mukaddam aldığa koygan. Sebebini o hadisin negizinde. Men sünnetimi algılan, Hulefai Raşidin sünnetini algılan. Oşon üçün Hanafilerden dağı bir erecesi. Hiç kimde yok bu erece. Sahabalardan sözü dağı, alardan amalı dağı bizge delil. Sebep Peygamberin hadisi menen. Menin sünnetim, anan Hulefai Raşidin sünneti dedi. Bu yerde Hulefai Raşidin'den sünneti degeni, şu Hulefai Raşidin'den sünnetini algıla, başkalarını albağıla degen söz çıkpaydı. Hanafi mazhabda mefhum muhalafa degen nerse yok. Başkaça aytkanda düşünböş gerek de bir de senin karşısını düşünböş gerek. Demek menin sünnetim ana Hulefai Raşidin sünnetini algıla dese, demek Peygamberin sünnetini alabız, 4 halifanın gana sünnetini alabız, başkanın albayız degen yok. Menin sahabalarım derçigile degen başka tolturak hadisler var. Biroq 4'ü olardan biriirek degen söz. Oşoga Hanafi mazhabda ereje koyulgan. Sahabalardan Hulefai Raşidin başka sahabalardan sözünün fatvaları jogorı turadi. Emnege? Sebebi bu 4'ü Peygamberin dayına janında daim жүргөн. Anın akırkı namazın dağı bilet, anın emde dep aytkan maksatın dağı bilet, al hadisti kaçan aytkan. Bizde asbab-ı nuzul degen mesele var go, ayatlardan düşүү sebepleri. Бұл Құран көп izlenip ayatların düşүү sebepтерин жазган. Hadistin dağı айтылган себептери бар. Аны фукахалар билет, мындай карапайым адамдар билбейт. Мынтип окуп атабыз, Анас радиаллаху анху деп айтабыз. Ал качан айтылган, кимге айтылган, эмнеге айтылган, андан кийин анын каршысына башка нерсе айтуу сага кабар бербейт. Хадис сүйлөбөйт да. Абу Ханифа ошол тактап кайсысын амал кылынат, кайсысын амал кылынбайт изилденген. Ошого Hulefai Raşidin'den sahabalardan sözdörü, amalı da sözü de bizde delil. Delil Kur'an öküm alına turan bulak katarı. Jada kalsa sünnetin anıktamasına koşa kirgizgen. Peygamberimizin sözdörü, amaldары, kıymıl hareketleri, takrirleri jana sahabalardan amaldары jana sözdörü. Başka hiçbir mazhab, hiçbir cemaat, hiçbir alim bunu erejen kirgizermiz. Abu Hanifa'nın nar jagında boluşu mümkün, beri jagынан. Emnege? Sahabalardı erçü, bu dindi bekem karmanın en negizgi nersesi. Janagı beyakta aytып atpay, biz sahabalardı erçiyiz. Sahabalardı erçiyizsen Abu Hanifa'nın erçi, sahabanın kanday ekendigin, amaldar kanday ekendigin görgözüp beredi. Anam ne deydi, analardı deydi, azut işingermeyen bekem karmagıla deydi. Emnege azut işingermeyen deydi, bir nersen tiştegende şol azut işmeyen tiştegen bekem bolatken. Bizge salıştırуу manada aytadi, ay bekem karma şulardan sünnetlerin. Ve iyyakum ve muhdesatil umur fe inne kullu muhdesatin bid'a ve kullu bid'atin zalale. Ve iyyakum muhdesatil umur. Andan keyin жаңы payda nerseler payda болады. Her bir жаңы payda olgan nerseler bid'at. Ve kullu bid'atin zalale. Her bir жаңы payda olgan nerse adaşu. Jana 3 doğrudan keyinki bid'atlar toltura. Namazdagı bid'atlar, akidadagı bid'atlar. Bizde janagı seler mınдай kılıp atasыңар, андай kılıp atasыңар bid'at dep aytat go. Al bid'at emes al. Akidadagı en çoğun bid'at. Tavhid 3'e bölü, mına çoğun bid'at saga. Kim namaz okusa kapırga çıgaruu, anake saga bid'at. Çoğun adamlarga bid'at degen nerse bir жаңы payda olgan fatvalar, amaldar şeriatga karşı kelgen. Oşol bid'at. Em ayta bersek bunun tegereginde söz köp. Prosta alar mütip turup Peygamberimiz menен tüz baylanışıp atkanday süyleyt de biz salaf salihinlerdi karmanabız, sahabalardı karmanabız. Kana cınjırtaң sen karmangan? Kim arkulu karmanasın? Kaysı ilimden, akidadan kaysı salafka barıp takaldың sahabaga? Fiqtan kaysı sahabaga barıp cınjırtaң takaldı? Bizim cınjırtağız takalınganday. Jönüne kara söz menен ayta berүү emes. Adamlar akıllı olup kalgan, adamlar az ilimli, sen mындай aldayım desең, alday albaysan. Көргөзсен nemengdi. Misali menin Hanafi mazhabtan icazam
ustazım barıp oturup Abdullah ibn Mas'ud'dan keyin Alqama Abdullah ibn Mas'ud payg'ambarimizga çeyin jedet. İcaza var kolumda. Pechati menen. Biz şu payg'ambarimizdin dinin Hanafi mazhabini tushunigi menen ana jetkizip o'tamiz. Жаңы nerse emas. Ali ibn Abi Talib muna şu Xulafa Raşidinlerden birisi, demek bunu erçi milletli oladı. Şu Ali ibn Abi Talib Kufaga gelip ilimnin bardığını Kufada bergen. وَقَدْ تَرَبَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي بَيْتِ النُّبُوَّةِ Ali ibn Abi Talib Peygamberimizin uyunda terbiye kılgan. Peygamberimizin her bir kıyımının sağa mağa karaganda, Bukhari'ye karaganda da Ali ibn Abi Talib жақсы biledi. Oşa Ali ibn Abi Talib barıp üretken Kufaga. Oşol erice olup çıkan bizge. وَتَزَوَّجَ قُرَّةَ عَيْنِ الْمُصْطَفَى. Özünün en kara çeçeği kızı Fatima'nı Ali ibn Abi Talib'e bergen. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhi aytat: "Haddesena İsmail ibn Musa. قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي." Sözlü qarаңыз. Ali minni. Ali menden, men Ali'demin deydi. Peygamberimiz. وَلَا يُؤَدِّ عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ. Bu hadiste İmam Tirmizi özünün Cami' 5. tomdun 636. betinde anan İmam Tirmizi hassenahu. Buna şu hadiste hasan deb babır. Cana başka Musnad İmam Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Mu'cam Kabir cana başka kitaplarda Aliyu minni deydi. Ali menden deydi. Ve ana min Ali. Men Ali'demin deydi. Gevrik adamlar tayız düşüngönдөй, Ali menen Peygamberimiz tuğandığı jönündө aytып atat, men Ali'demin, Ali menden. Ali ibn Abi Talib'in Peygamberimiz tuğan ekenini bardığı bilet an. Kapırlar dile bilet an. Aytıştın gereği yok an. Ali menden, men Ali'den. Bu жерден айтып atkan maksat, menin aytkan sözlerimdi bu Ali bilet, Ali aytkan sözge men karşı çıkpayım degen söz. Başkaça aytkan Ali'nin aytkanı aytkan, degeni degen, fatvası fatva, ilimi ilim degen söz. Oşoğa ne deydi? Ali yuminni degeni alımlar şunday dep çeşmeleptir. Ali yuminni, Ali menden degeni ay huwa qaribun minni fid din. Dinde en yakın insan Ali bulu. Ve menhec. Dindi jetkizүүдөгү alıp kelgen bu İslam manhajındagı en yakın Ali. Ve nusra. Jardan berүүдө de Ali en yakın. Ve ittiba. Erçigende de Ali en jakşı men erçidi. O nasapta ele emes deydi. La fin nasab fakat. An tuğanı ekendigi ele emes deydi. Ali ibn Abi Talib Peygamberimizin tuğanı eken bardığı bilet. Kapır, musulman, Şia, nasibi bardığı bilet. Maksat anda emes. Maksat Ali ibn Abi Talib erçigende menin ilimimdi, menin manhajımdı, menin jolumdu en jakşı erçigen insan Ali, Ali'den ilim algıla degen söz. Ana min Ali degen içe. Men Ali'demin deydi. Ali go Peygamberden eken belgili oldu. Ana min Ali, men Ali'demin degenim ne dese ay anna Aliyan yaqumu maqami fi ba'dul umur. Bir nesilerde Ali menin orduma turalat, menin atıman deydi. Oşoğa Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhunu Tabuk soğuşunda oken Allahu alam merge jassam gerek ele. Tabuk soğuşunda Ali ibn Abi Talib'ti halife kılıp ordudan oyup ketken Peygamberimiz. Söyle Peygamber soğuşa ketip atkan sözsüz türde bir işeyniştü erkekti Madina'ya kaldırıp ketken. Anan hadislerde gelet ayallarına aytkanı, men ayallarım, tuğandar, bardığı Medinalılar Ali'ye başı yesinler. Men gelgen geçeyim. Oşoğa ana min Ali degenden anna Aliyan yaqumu maqami fi ba'dul umur. Bir nesilede men orduma Ali turat ögüm olat degen söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bir hadisi var. Ve la yuaddi, oşol jana hadisine ulandısına ve la yuaddi anni illa ana ev Ali. Menin bir nerse men ornumdu basa albayt, men özüm gana özüm çeçe turgan nerseni gana çeçem je Ali çeçepdir. Ada'u ba'dul muhimmatil khassa allati la yaliqu an yaquma biha illa an-nabi ev raculun minhu.
bir işleri чечүүдө пайгамбарыбыз өзү туруш керек. Же болбосо ушул пайгамбарыбызга эң жакын бирөө болуш керек, ушу Али. Кандай нерселерди жеткизген, а? Имам Муслим рахматуллахи алейхи риваят кылып айтат: "Ан Амир ибн Са'д ибн Аби Ваккас ан абиhi Ваккастан риваят кылат, аннаху кала: Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ли Алийин. Пайгамбарыбыз Алиге айттыр: "Анта минни би манзилати Харун бин Муса илля аннаху ла набiyya ba'di." Анта минни би манзилати Харун бин Муса. Харун Муса ага ине. Муса алейхиссалам Тур Синга кетип атканда халифа кылып Харунду таштап кеткен. Ошону мисал кылып атат. Анта минни би манзилати Харун. Сен дейт Али Мусага Харун кандай болгон болсо, сен мага ошондойсуң. Болгону ла набiyya ba'di. Менден кийин пайгамбар жок, сен пайгамбар боло албайсың. Болгону менин илимимди, менин жолумду таркатуучулардан сенсиң деген. Хаза калаху саллаллаху алейхи ва саллям фи газвати Табук. Табук согушунда айткан: "Хина халлафаху ala ahlihi ve istakhlafahu ala al-Madina." Үй бүлөсүн караткан, Мадинаны караган тиштеп атканда мüşшүдө айткан: "Сен менин ордумда орун басар болуп турасың" деген. Wa zalika anna Musa alayhi salam lamma azama ala dhihab qala li Harun. Jana A'raf surasında qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi, men qawmma sen başçı bolup turgun dep aytkандай эле Ali ibn Abi Talib'de ушундай орун басар кылып чечти. Жөнөкөй адам эмес деген сөз. Wa kana radiyallahu anhu min kubara ulama al-mujtahidi sahaba. Ali ibn Abi Talib sahabalardын arasından alim, mujtahid alimler ekende şek kümensi yok dedi. Hatta ba'athahu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ila Yemen. Hatta Cenab-ı Muaz ibn Cebel'den Murda kimdi jönötkön? Giyinbe şıksa Ali'ni dağım ne yapıp jönötkön? Toşna esimde yok. Muaz ibn Cebel'den giyince Murda Yemen'e birinci kılıp ilim tarkatuvçu kılıp jönötkön Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib Yemen'e getip atkanda jönököy adamlar jönötpötü Yemen'e. İlimdiler jönötöt, mujtahidler jönötöt. Kandaylı Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu dağı mujtahid bolgondan Yemen'e ketken. An Ali'in qala. Ali radıyallahu anhudan rivayet kılıp Ali İbn Mace özünün sunan kitabında Ali'den rivayet kılıp aytat. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Yemen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e jönöttü dedi. Yemen'e. Fakultu ya Resulallah. Peygamber aytım ya Resulallah. Men jaşmın. Kantip men ayaka jönöttasın. Men kazılıkta biraz özümdü ыңгайсыз сеземин. Jaşmın. Kantip men al jaka barıp Yemen eline din tarkatып, alarga kazı bolup, ortada talaş meselelerini çeçip, senin atından Yemen'de hükümdar bulamın ben. Ya Resulallah men jaşırakmın dedi. Dediler. Fadaraba biyedihi fi sadri. Ali ibn Abi Talib aytat da Peygamberimiz köküröğüne vurdu dağı. Thumma qala Allahumma ihdi qalbahu ve thabbit lisanehu. Peygamberimiz dedi Allahumma ihdi qalbahu. Allah Taalam bu Ali ibn Abi Talib'in jürögün hidayatga baştagın. Jana tilin bekem kılın, jalan hakikati söyley turgan kılgın dep turup köküröğüne vurdu deydi. Bu Yemen'e ketip Ali Kufaga gelelek Ali ibn Abi Talib. Oşonda uşunday kılıp Yemen'e jönöttü. Giyin Ali ibn Abi Talib aytat: "Fema şakaktu ba'du fi qada'in beyne ithnayn." Andan giyin eğer bir iki adamga kazılık kılıp je bir meselelerdi çeçip atkanda uşul Peygamber uşuntkenden keyin men birden nesede çektengen jokmун dedi. Tak hüküm verdin deydi. Jol Kufaga var el dilim menen. Elestetseniz aytkan sözünde bergen fatvalarında ekilenbey bergen adam Kufaga var ilim berip atsa. İnsan katar adaşıp ketişi mümkün de turabı. Bura Peygamberimizin jana köküröğüne urgan duasından keyin Ali ibn Abi Talib jalan hakikat söylegen. Şol kebir insanların sözleri var da Ali ibn Abi Talib din üçün emes, halifalık üçün soğuşkan degen jana bir tuğandarın alımları var. Ali'nin kadrını çürüp
Din üçün emas, halifalıq üçün soğuşqandır. Peygamberimiz ayttat, bundan keyin şu dilin bekam qılğan, жүрөгүн hidayatqa baştagın dedi. Demek Peygamberimizin duasına şekteni bu. Peygamberimiz Ali ibn Abi Talib hiç kaçan özünün havası, özünün maksatı üçün bir iş qılğan emas. Jalan din üçün, İslam üçün qılğan. Oşon üçün ayttat, andan keyin men bir dagı çıgargan hökümümdө, же болсо bir aytkan sözümde şektengen jokmun, kata söylödüm. Ozundan hakikat kana çıkkan. Bunu İmam İbn Maja özünün Sunan İbn Maja'da 3. tom 409. bette aytkan. Bu hadis sahih hadis. Kale İmam Hakim. İmam Hakim özünün Mustadrak kitabında aytat. Rivayet van İbn Abbas radıyallahu anhuma. Şu İbn Abbas'tan andan atasından Allah'ım razı olsun rivayet kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday dep aytdı. Ana medinetul ilmi ve aliyun babuha. Men Peygamber aytdı. İlimdin şaharçası menmin dedi Peygamber. Hakikatta şunday dedi, turav. İlimdi bizge kim alып keldi? İslamda kim alып keldi? Peygamber alып keldi. Ve aliyu babuha. Ali oşonun eşigi. Peygamberimizin ilmi alamsın, Ali'nin çerez Ali giresin diyor söz. Femen aradal ilme felye'til baba. Kim ilimde qalasa eşike gelsin. Ali eşik Ali. Ali oşo Kufaga varıp ilimde tarqatkan. Ya Allah. Bu hadiste Mustadrak Hakim'de 6. tom 53. bette aytkan. Andan ki hada hadisun sahihul isnad. Bu hadis sahih ve lem yuharrijahu Bukhari menen Muslim özün kitabında çıkargan emes. Abu Salt thiqatun ma'mun. Şu jere kişine toktayız. Kança vaktımız var bizden? Keyinki dagı sözü barken şu sözü aytıp duruyorlar. Andan keyin suroo жооопко токтолобуз. Adamların suroosу көп болгондугуна байланыштуу кээ бир суроолорго бербей калып атабыз. Ошого сөзсүз түрдө суроолорго жооп бериш керек болот. Себеби адамдардын күнүмдүк маселесиндеги суроолор дагы мухим. Илим дагы мухим, суроо жооп дагы мухим экен. Себеби илгери мен жаңыз келип сабак берип атканда, сабак берип атсам адамдар уктап баштайт эле. Суроо жооп койгондо ойгонуп калышат эле. Ал сабак бүткөнгө чейин адамдар уктабайт, алхамдулилlah. Мына ушул хадистин тегерегинде кичине сөздөр бар. Ali Peygamberimiz men ilimdin şaharçasımın, Ali eşigi degenge kebirki adamlar karşı bu hadis, yalan hadis, alele bulele sebebi andan keyin İmam Hakim dedi bu hadis sahih. Bukhari ve Müslim'in özün kitabında çağırgan emes. Abu Salt thiqatun ma'mun. Ошол жердеги адамдар ушул Abu Salt боюнча талашып аткандыгын билип, açık aytıp koydu. Başkasına aytkan yok. Bir gana şu adamda aytıp Abu Salt thiqatun ma'mun. Bunun siqa sözü kabul alınat deydi. Bu keyirki alımlar İmam Zahabi'ye okşayan başkalar bu hadiste mınday ta'an kılıp жақсы söz söylegen emas. Bu hadiste alar sahih emas dese dağı Hakim sahih degen, anan İbn Ma'in degen çoğun muhaddis sahih degen. İbn Ma'in Hanafi olgan. Hadiste de çoğun alim olgan. Anan men izlep gördüm de şunu emne sebepten şul hadiste Ali ibn Abi Talib'nin şu manisi turale da Peygamberimiz ilim oşolnuku turav Ali ibn Abi Talib en ilimdi kim inkar kılat Ali ibn Abi Talib'de ilim yok dep. Manisi turale olutpayım ni to olut atsaga dese şu Ali ibn Abi Talib'den kadırını düşürüş için Şialar bunu öte delil kılat da. Bu bizim kitapta da bunu Hakim de. Program Ali'ye baylanıştı hadislerin bardığına Şialar hep Şialardan karşı turup uşulardıkın turames deyiş üçün şu hadisleri dağı jalgançı deyen çeyin barışkan. Turames deyen geçeyin. Anan şu ravilerin arasında bir ravidi ne degen? İmam Hakim thiqa dese o thiqa emes degen. Emne dese bul Rafidi Şia degen. Jalgançı je kezzab Rafidi kezzab. Tayyip kayakta jalgan ayttır başka? Yok. Rafidi kezzab bolu Şia kezzab. Anda İbn Ma'in emne sebepten hani thiqa dedi? Rafidi kezzab. Jalgançı bolu. Şia. Bizde mustalah iliminde şunday erece var. Eğer biri Şialık menen doğmat alınsa karap göröz.
Eğer şiyaligina mындай buzulgan şiyaligina çakırılbasa, anın rivayeti kabul bolot eken ereje var. Аны мен унутуп калышты. Eğer şia degen bolsak deleçi. Demek janagı Nasibi anan şia degen masele uşul jerde. Peygamberimiz jaktırbagan, Ali ibn Abi Talib'ti jaktırbaganlar biraz. Oşon üçün kebir alimler İmam Zahabi dagı ne deydi? Kede Nasibi sıfatları var deydi. Kede mitip kıyışıp ketedi. Sebep İbn Teymiyye'den tesir algan kandaydır azdır köptürçü. Çoğun alim, Allah talam razı olsun. Biroq no hadistin manisi öte son. Anı İbn Ma'in menen Hakim sahihte odadı. Yani biz bundan hüküm alıp otkan jokmuz. Jön Ali ibn Abi Talib'tin faziletin gana aytып atабыз. Bu faziletin aytkanga sahih hadistin bolusu da şart emes. Biroq negedir uşuga neme alışat. Biz Ali ibn Ma'in'ge tayanıp İmam Hakim'e tayanıp bunu ayta veriyoruz. Bu kitapların bardığında gelir. Eş yerinde tuğra mesnesi aytılgan çok. Sebebi şu arkasında bir nerse var şöyle Ali ibn Abi Talib Kufaga gelgen Hanafiler bolgan, Hanafiler şuga tayanat, Hanafinin düşmanı şuga da düşman da. Alar albasa bizim ne kılabız? Alıveririz. Albasak da Ali'nin bundan başka fadaili toltura. Bunu aytpasaң da kalganı Ali'nin ilimli ekendigine. Peygamberimizin ilimin Kufaga jetkizgendiginde ming degen daliller var. 14 minutga kalıptır. Uşul жерде токтолуп, keyin Ahmad ibn Hanbal'din anan daha köptögen Ali ibn Abi Talib'din, İmam Tirmizi'din dağı bir sabak keyingi de ulantat biz. Ahmad ibn Hanbal'din bir sözünü aytıp koyup, şo menen suroo joopka gelsek, Ahmad ibn Hanbal özünün Musnad kitabında İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılıp aytat, annahu qala alaytı qala Umar radıyallahu anh. Umar'dın asar eken, Umar ibn Hattab'dın asar eken. Ne deptir? Aliyun aqdana. Bizdin arabızda ökümdördü çıgaruuda en jakşı çıgargan bardyk ökümdördü hiç kanday bir kıntıksız, kaytpay turgan, tak kılıp çıgara turgan Ali deydi. Ali aqdana. Bizdin en küçtü kazыбыз Ali deydi. Oşol Ali Kufaga barıp ilim tarkatkan. Oşo jogor jaktagı Medinatul ilm Ali babuhani albasaң da Ali aqdana degen Umar ibn Hattab'dın sözü barıza jetişti bolat. Ne sebepten Ali aqdana deydi? Sebebi sahabalardan 20'ga jetpegen de mujtahidler bar. Oşolar adamlardan problemlerini çeşken de. Ali ibn Abi Talib çıgargan çeçimde hiç kандай şek gümen jok bolgan. Az daha gelet boljakta. Gelet İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet gelet. Eğer maga bir sika adam, işenişli adam ile Ali uşunday da fatwa ber dese boldu maga degen. İbn Abbas. Men oşonu alam degen. Şu Ali ibn Abi Talib Kufaga varıp eliyüzge. İlim berip al ilimdi Abu Hanife erecege salgana. Ve sallallahu teala hayri halk Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Men ötkönde dua kılbajı savkulat hazır. Ötkönde bir aytkanlem Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'unun azır hadis ilimindeki bar rivayatların, fatvaların çoğultup bir talip Hanafi mazhabına ne kılgan? Salıştırganda o 90%'ga jakın Hanafi mazhabına muvafık gelgen. Karşı gelgenlerin albagandar ise demek Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud'un al sözünü Abu Hanife albay, başka sahabanınkini algan boluşu mümkün. Oşoga dağı bir kızmat bolsa, taliplerden biri çıksa, Ali ibn Abi Talib'tin rivayetlerin, fatvaların çoğultup Hanafi mazhabının mukarana kız gerek. Salıştırış gerek. Kançalık derecede Ali ibn Abi Talib'tin aytkan sözlerin Hanafi mazhabda kabul alıngan. Men anti hiç aytalam da 80%'dan jogarıda. Aga bir adam ömrün kişine vaktin bölse 5 ay, 4 ay, 5 ay. Bütünde cerbetinde hadis kitaplarından Canan Ali ibn Abi Talib'in hadislerin hüküm hadislerinde hüküm veren hadislerin kazı fatvalarını çoplap durup Hanafi mezhepte muhtemet kitapları var da Hidaya başkalarına salıştırıp çıksa maşallah bir yaxşı hizmet bulat. Allah'ım razı olsun. Suroo bolsa berinizler. Bunu yaka gelgen bolsa bu yakta qarayın be. Ha? Jazdыңар mı bu yaka?